Ka tiha kua uru ngā tuhinga tino tawhito rawa o te whenua nei I Wainganui te Māori me te Pākehā ki te ao mati. He mea uta atu ngā reta me ngā pukarātaka a Samuel Marsden ki te ipurangi I ngā rangi tata nei, kei reira āna tuhinga kōrero ki ngā rangatira o te ao Māori, pērā ia hongi hika. Rā tapu te rua te kaumārima o Tihema, ko te tau, ko tahi mano, warurau te kaumāwhā. Koe nei te rangi o te tuhinga taunaki tuatahi o Aotearoa, o ti rā, o ngai Māori tonu. Te mea nui o enei tuhituinga o enei kōrero o te mātenga, he tīmatanga o te rongopai. It's the story of the origins of Māori Christianity, and it provides lots of insights into the transformation of Te Ao Māori, the transformation of Māori agriculture, and the remaking of northern New Zealand through contact with missionaries. Kua roa nei nei kupu noho ana ki ngā whārangi puka puka I te whare tiaki o Hocken ki o tākou. Ina nei kei ngā whārangi ipurangi. These materials are accessible to anyone, anywhere. You can be sitting on your couch watching TV, bring it up on your laptop and look at these materials no matter where you are in New Zealand or internationally. He mea miharo. I ngā wā o mua, he uaua te rapurapu I ngā mea I roto I tēnei kohinga. Engari I nāia nei, he mahi ngā wari. I ngā tuhinga a mātenga e mea ana I tana tūtakinga o tira tana hononga ki te kahu tātara o ngā puhi a hongi hika. No te rangi hoki nei I kawe a tētahi o ngā pouwhakaero nā hongi hika e o nā kaitiaki ki te whare o Hocken hei whakamana I te a pitihanga o te pukapuka nei ki runga I te ipurangi. E honore tinu nui tēnei ki te kawe nei tēnei whakapakoko o hongi hika ki tēnei kaupapa. Hei whakanui I te kaupapa mo te matenga. Hei whakanui anō ki te wā I a hongi hika. Ka noho tonu te whakapakoko o hongi hika kia mutu rā no te whakaaturanga a te matenga hei te hui tanguru. Pere wihongi, te karere.